Ahakoa ko te hea tūranga rangatira ona I kawe ake ai e ia nōna e orana, kārea tā Paola Reeves mo te pupuri noa I ana kupu I ona whakaaro tūturu rānei. Ka noho te rāhuatanga ona hei whāriki ki ngā kaupapa, ka matapaki hia mo te tāhuhu tō rangapū o Aotearoa. Nāna ngā tini huarahi I para. E hara I te mea mo te iwi Māori anake, engari mo te iwi whānui. Ko are tino nui ngā tangata pēnā ke ai ki te whakahono I ngā iwi katoa. Ana ko ia te tangata I miri ngia ia I ngā iwi katoa te motu. Ana ko e nā I tēnei wā kei te heke mai rātau ki runga I tōna reo karanga. Nōna te whakaaro kia tuku whakapāha ki te karauna, hei muru I o rātau hara ki ngā iwi o Taranaki whānui. He tuatahitanga mō ngā whakahaere kōkō raho. Ko ia hoki tērā I taki I te tuatahi o ngā hīkoi mo te pani me te rawa kore I te tau 98. Ka noho ko e rā momo whakatena ana hei tauira mō ngā kaitōrangapū Māori ka heke mai. Nōna e kāwana ana, nāna hau I tautoko kia tai ai ki Harvard. Nāna te tahi reta a tāhua I tuhi, e whiwhi ai a hau I tēnā karahipi. Ko ōna tohu te reo I kimi hiake, e ngā runanga minita me ngā pirimia o mua. Me te mōhio e kore whākia e ia ngā kōrero e tikana kia waiho tapu ki wainga tunu I aia. Nā, ko ngā tāngata pērā rawa te taunga, pērā rawa te hohunu o te whakaaro, hiti noi hoki Aotearoa. No te tau 90 mārima ka riro mā tā Paola te kōkiri I te hanga kaupapa tuāpapa mo Fiji. Ka hipa ko te kaupapa hou e rua tau ki muri mai. I te wā o Paola, te o ngā hua kia nui ake, kia kaha ake, ara ngā taonga tuku I hoi o rāta ake tūpuna. Aha kua te tikanga kia noho wehe ngā kaupapa tōrangapū I te hāhi, nāna tonu ngā ao e rua I kōkiri. Tai noa mai ki tōna matenga. Jasmine Pearson, Te Karere.